बस बस परेड बसेर बस तिमी किताब गालेर परेड बसेर बस बुवाला लिस्ट पानी पानी अहिले यता हो उता कहाँ सेजनै पनि हो जहाँ तातो पानी चिसो पानी मिसाउनु है त केसान वपहम फेलिसियस बुवा सवित्रा आइदिस मन्द्रस्य प्रजापतिसंग आपदेवता बालस्य केलिस छेदनै पनि होगा ह और सवित्रा वस्त्र विवाह सुकन्त के दीर्घ आयु बनावा चाहिँ चाहिँ त्यहाँ यो नौनी आदिले चाहिँ फेलिसियस छेउको कुनतिर दाहिनेपट्टि यो ब्रह्मा होइन ल मन्त्र गर्नु न पहिला तीन सवित्रा वस्त्र देवी अब उन्नम त्यो दीर्घ आयु बनावा चाहिँ दिउँसो कालले 3 भाग लाउने त्यसलाई ओम ओ खाली प्राची जो का प्रजाति देवता किसान तत्व जाने भी नहीं होगा हां ओ खादी त्रास चलित महीना को ये तो छुरा ग्रहणम ओम अभिनगर ओम शिवो नामे मंत्रस्य प्रजापति श्री प्रचंड छुरा स्वधिर तीर्थ वा देवता छुरा ग्रहणे भी होगा हां ओम शिवो नामासि सदिष्टे पिता नमस्ते अस्तु मामाय गुषे हेम छुरा किसे समय होगा ओ अलिशोस ओ मानिवर्तयामि ते जो कहा प्रजापति से छुरा देवता समलागुन करणे भी होगा हा ओ निवर्तयामि के नाद्याय प्रजनाय स्वकाश्र जास्त्वाय सुविरिज्याय सकेशा पुत्र पद छेदनम ओम अलिशोस ओम जेना पाजेना वा पादि देवता सारंग के पद जन्म देवता होगा जेना सगला सगला समस्या आगे पर प्रमाण ननी पछाडी हम विशेष काट 3 थाहा सुरु गरौँ हजुर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरददा मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनोहरि सदैव लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं तत्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपति दिद्रेगं स्मरामि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अब हम पछाड़ी पट्टी को ब्रह्मा विष्णु त्रायते मंत्र समाजरे का छंद आप देवता बाल क्लेश सवित्रा पश्चा देव्या आप उदंत के द्वारोज्जर्गा युत्वा या वलाय वर्तसे अतः 3 भाग मत हम फेलिसियस ओ खादे त्रायस्वेतिम रजु कहा प्रजापति लोखादि विरूपा स्वधीतिर्वा देवता किसानतः कश तरुणानि जाने विनियोगा फेलिसियस ओ खादे त्राय छ वैद्य महिना गुं हे गुं सी हे छुरा ग्रहणम फेलिसियस मा शिव नाम च देवता छुरा विनियोगा ओम शिव नाम से मस्ति बात मामय गुं सी फेरि ओम फेलिसियस निवर्तयामि च जो प्रजाति त्राय सुविर्याय ओम स्वस्ति न इंद्र श्रवाः पूषा समेताः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम माता सवित्रा इति मंत्रस्य प्रजाचे काचंद आपो देवता शक्रे शक्रे गणे विनियोग छोटी सवित्रा प्रजावती नोदते तेनो दुर्गा युद्धाय बलाय तसे आधा फेलिसियस ओ खादे त्रायस्वेतिम का प्रजाचे गुरु पार्षद देवता काचंद पश्चात नादर विनियोग खादे त्रायस्वेतिम फेलिसियस निवर्तयामि जो खा प्रजापति से छोटे का सानी करणे विनियोग हा निवर्तयामि के नाद्या प्रजनाय प्रकाश्वर जास्त्वाय सुविर्याय फेलिसियस सहित ओम जेन भूरिष्ठचये जो खाओ गांव देशे देवता वारस्य केश छेदने विनियोग हा ओम जेन भूरिचरा देवं योक्ष पश्चात् भेम सूर्यम तेन ते अभयमेरमण जीवा तवे जीवनाय सुस्याय स्वस्ताय ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु चक्षुर भ्रमणम्
Lalu sebuah Om Jasa रक्षाबंधन हल्की टुकुर यो निकाल लिनु रक्षाबंधन का भाइ पूजा गर्ने पाराले सुनाउनु हाम्रो यहाँ टुकी बाँड्नलाई बढी स्थान हो महाजति ओम जप सूर्यना यदि सभामा जति सूर्यवता परिग्रहणे ग्रह चलिन्छ छोटो छोटो क्लिक गर्न टाउको खै दाइको टाउको हैन तिमीहरु कपाल काटिसके चाहिँ आउनु अब तपाईँ यता गर्नु है हजुर अन्त कराउनु आएर पुग्यो अब जाऊ तिमीहरु पनि त्यहाँ साथीना एकपटिको थापिसक्यो अलि खौरिने टाइम आउनु फुले बनाएर सानो बनाउनु कत्रो पुलिस सानो बनाउनु भने सानो बनाउनु के हुँदैन जसरी बनायो जस्तो बनायो भोलि काटिहाल्छ कत्रो बनाएर मिल्यो है त सानो बनाएर ल 6 महिना काट्नु ल ल्याउ यो एकचोटि ल्याउ त खोइ हाम्रो भाइ कहाँ जानु भइदिला पुरोले रातो टिका ल्याउ त यो किसा दिन्छ मात्र ल बुवा केरे ओ बहिनीहरु बुवा बियो बुवा बुवा पुष्पानी बुवा पुष्पानी ओ म अक्षण वन्निति यजुको बाँदरकी छोरीको नाति आयो ओ म अक्षण परियु वपा आजी त अन्त किसले खाने के बुइनीहरुले खान्छ से रागरी खाएर बुत्यान्छ अब तिमीले दादाले काट्दिने तिमीले त्यसमा खाने ल भाइ अब राम्रो यहाँ घाममा राखेर मजाले काट्नु चलो उठा बाबु कति राम्रो आएको कति राम्रो अलि हो हो कपाल यस्तो हो सँग ल यति मात्रै यति मात्रै हाल्यो अलिकति मात्रै अलिकति राख्दै यो मसिले राम्रो छैन कि ल्याउनै पर्छ कि ल्याइदिनु न त्यसमा राख्दिनु लग्याम कति गरेछ नानी त्यो चाहिँ आउँछ उता फर्के यता म पनि आरुसी अझै अलिकति यता क्लिन्टन स्कुल हातै लाउने हो पहिला हात गरेर त्यसरी हात निकाल्नु त्यो क्लिन्टन स्कुल भनेर ठ्याक्कै आइपुग्छ गालामा लाउने टाउकोमा लाउने अच्छो यताबाट फर्क न लाइदिनु मार्दिनु मार्दिनु आऊ हातहरुमा लगाइदेऊ हातमा हो पानी भइहाल्छ नि मान्छे यो झिडिया एकछिन बुका निकाल्नु हातमा लाउनु सबैले आजु आजु बाबु राम्रोसँग
अनि परेन अलोक निरञ्जन भने खोइ अहिले भन्ने होइन होला अलि सक्नु जान्दैन भेटिन्छ अहिले अब नाति चामल मात्रै रातो नाल्थ्यो है ओम भिक्षाम भवती मे देहि ओम भिक्षाम भवती मे देहि पासी समाउ त शर्मा पासी समाउ पासी त समाउ पासी पासी पनि मान्नु पर्यो भवती मे देहि मान्नु पर्यो यता भिक्षाम भवती मे देहि कुसु भिक्षाम भवती मे देहि हैन अब उता भवती मे देहि ओम भिक्षाम भवती मे देहि भिक्षाम भवती मे देहि ल कान्छी तिमी पनि भित्र नमस्ते नानी भित्रपट्टि जाऊ न सानी तिमी पनि जाऊ न ओम भिक्षाम भवती मे देहि ओम भिक्षाम भवती मे देहि अघि अलोक निरञ्जन पनि भवती मे देहि ओम भिक्षाम भवती मे देहि कति बेर लाग्यो भिक्षा दिनलाई भिक्षाम भवती मे देहि भगवान जी ओम भिक्षाम भवती मेरो नाममा ओम भिक्षाम भवती तिमी पनि भित्रपट्टि जाऊ आमाले गर्नु अरूले सबैजनाले ल ओम भिक्षाम भवती मे देहि ओम भिक्षाम भवती मे देहि ओम सबै ल
ओम भिक्षाम भवती मे देहि ओम भिक्षाम भवती मे देहि अंजलि ओम भिक्षाम भवती मे भैया भाडो माल्नु ओम भिक्षाम भवती मे देहि भयो ल ओम त्यसमा दिन चला फेरि उता ओम भिक्षाम भवती मे भाडो भाडो माल्यो सबैले आमाले फुली आमाले त्यो कलर बोल्नु दाइहरुलाई यो चाहिँ माथि यो माथि यस्तो यो चाहिँ माथि हो यो नि लास्ट एकछिन